بله پروسه هەڵبژارتنی شارەداریان لە تورکیە و باکووری کوردستانەیە. سلۆپیا یەکی جوان باژارەی نەتەماشەوانین هێژە و هەری نێزیکی هەرێما کوردستانەیە. ئەم دەرباسی سلۆپیەی ببن نامزەتی سەربەخۆ یا شارەداریە سلۆپیا فتحوڵڵاه ئەلچی میوانی منش سلۆپیە سلااف بۆتە کەکەی فتحوڵڵاه کەکەی فتحوڵڵاه جهەی سلۆپیا بۆ هەرێما کوردستانی گەلک تایبەتە بێگومان نێزیکترین باژارەی باکووری کوردستانی هەرێما کوردستانەیە. پرۆژەیە دەچنە کەکەی فتحوڵڵاه ji بۆ شارەداریە سلۆپیە. بله سلااو و رێز ji بووی we û ji بووی hemî temaşevanên hêja û netewa Kurd wextê me rastî ev biryar dayî li gel gelek kesan li gel kesên cuda me şêwra xwe pêk anî û li gel wa em axivîn û li ser mijara hilbijartina herêmî yani ya şarêdariyê me bi vê şeklî me biryar da mixabin hîn dizanin yani Silûpya vêga vê hejmara wê ser 160,000 ye û cihê wê jî gelek stratejîk e girîng e ji bo Başûrê Kurdistanê ber dergeh ye yani sînûrê dergehê Başûrê Kurdistanê ye û gelek gazind û yani nerazîbûna miletê me hebîn ji şarêdariyê û me jî got em eynî wek formata Hereketa Zimanê Kurdî hîn dizanin sala 2020 wextê me Hereketa Zimanê Kurdî damezrandî me got pêwîst e em li ser siyasetê xebatê xwe yani berdewam bikin û xebatên xwe bikin ku em mijara ziman ji sahaya siyasetê polîtîkayê dûr bêxin. Me bi wî awayî me dest pê kar û xebatê xwe kir hîn jî dizanin hemû netewaya Kurd jî dizane gelek pêşveçûn çêbû ji aliyê zimanê Kurdî ve me got heman formata Hereketa Zimanê Kurdî di mijara vê hilbijartinê de jî ji bo şarêdariyê lazim e em xizmeta miletê xwe bikin xizmeta netewaya xwe bikin. Di sahê de gelek tecrübeyên me jî çêbîn nexwest em van tecrübeyê xwe bêxin di xizmeta miletê xwe de û me ev biryar da û em diqadine li gel miletê xwe ne û em dixwazin pirsgirêkên wan gazindên wan daxwazên wan bi cih bînin û Silûpya xwe pêşdetir bibin û Silûpya xwe xweştir bikin ji aliyê xizmetê de. Kêkê Fethullah mesela çi projeyên we hene wekî namzetê şarêdariya Silûpiyê ku xelkê din nekirine namzetê din nekirine yan jî ne amade ne û ne di vê asê de ne got bikin jî keremke. Bele birêz Batûn yani hîn dizanin şarêdarî gelekî girîng e ji bo xizmetê mixabin gelek derfet gelek îmkanatên şarêdariyê hene lê ne di xizmeta milletê me de ye û gelek gazindê milletê me jî hene em bêjin binesazî yani ew gelek êmasiyên wê hene kulanên me cehdên me mihelleyên me hê jî herîne û hê jî tûz ew gemar ew qirêj û xirab e ji bo wê çendê em wextê me dest pê kirî projeyên me me gotin lazim e em realîst bin yani pirsgirêkên vî miletî çi ne daxwazê wa çi ne li ser wê em proja pêk bînin û destpêkê eger ku em bibin serokê şarêdariya Silûpya em yani binesaziyê em ê ji nû ve ava bikin ji nû ve em ê çêkin kulan û cehde û mihelleyên Silûpya ji nû ve em ê çêkin û hîn dizanin yani eger ku milletek bixwazitin pêş bikevitin xwendin gelek pêwîst e îro xwendevanên Silûpya gelek zêde hene yên nizanîngeha dibistanên seretayî dibistanên navendî lê mixabin ji xwendinê dûrin me got eger ku em bibin serokê şarêdariyê eger ku milletê me vê derfetê bide me ku em xizmeta milletê xwe bikin em ê li vê derê navenda çand û ziman û dîroka Kurdî li ser navê Mamoste İsmaîl Beşikçî navendekî ava bikin li vê derê xwendinê bidin pêş konferansa semînera pêk bînin nivîskara helbestwana bînin ku xwendin li vê derê pêş bikevitin wekî dinê hejmara Silûpya 160,000 lê mixabin em bêjin
يعني ولاتيا ما درن لي بچن پارکن و نینه درن بکارن سیران خوا بکن استراحت خوا بکن بهن خوا بکن مقابن لفه درن نینه يعني او درفت گل کمن ام دخوازن بریا هر تشتی وا پیگ بینن و سلوپیا وکی ما دست پیکری مگو تفگر و گوهرین سلوپیا ام گوهرتن پیگ بینن و فکریات که نو هشمندیه که نو بدن ملات خوا و از ویجی ببیجم یعنی وقت ام دنیو ملات خوا در نیو گل خوا در دیگرین ام وید ببیجم یعنی ام حمی کردن و اولات ما و زمان ما کردیه ام حمیجی آمادن خدمت ملت خوا نتوای خوا بکن لی ده هلبجارتن گشتی ده هر کس بلا اراده خواه سیاسی نشان بده و تمثیلیت خواه ریک انقره مجلسه لی هلبجارتن شارداری نه جه پارتی و ایدئولوژیا نه جه خدمته ام دخوازن خدمت بینن سلوپیا و هشمندیه که نو عین وقت فرمات حرکت و زمان کردی بدن پیشیا ملات خواه و خدمت ملات خواه بکن که کیف طولتوش مالباتک دیاری پیشوازیا خلکی چی بو گاوا گوته نامزد بو ناخوا دیار کر هر وها دخوازم بزانبم یعنی چی تی چاوری کرن اگر آگوتو وکی شارداری سلوپیا به هلبجارتن چنده کرم که بله هندزانن مخابن هشمندیه که ناو ملت مده هیا ام محکوم دو آلیا کرینه یان اف پارتی یان اف پارتی وقتی که تو دبیجی از نامزد سربخوامه دبیجن گلو یعنی او امکان هیا که تو دست قوه بینی ام جی وی دبیجن یعنی گلک جی پارتی ها جی راستی داخواست جمعه هات که ام ببن نامزد و پارتی ها لی مگود ام نه نامزد یک محله اینه آن نامزد عالیه کنه ام نامزد وی ملتینه و ام دخوازن خدمتش همی ملت خواه بکن وی ما بریارا نامزدیا که ام بیجن سربخواهی مدا وقتی ام دناو ملت خواه در دیگرین ام تین ناس کرن مالا و آوا گل کیفاواته و گل جی یعنی هیوین واجی هنه و هیوین مجی هنه و گل کسی دی بیجن نامزد سربخواه چه امکان و شانس و تو نیا درکبت ام وید بیجن ما دست بکریه که ام هشمندیه که نو بدن ملت خواه و گوهرتن پیک بینن و ام بکاربن خدمت همی کسی وکهوی پیک بینن ام نه مثلا نامزد و پارتیان فلان پارتیان بیوان پارتیان ام نامزد وی ملتینه و به وی شکلی وقت ام نزیک ملت خود بن راستی گل کیفاواتن و ام بهوینه و از نهاجی ببیجم ام سرکتینه و ما شارداری به دست خواه و آنیه چما از وید بیجم ام دست دل مرو دادن وقت ام نزیک وادبن به راستی چج دل مته ام بوا هستا نزیک ملت خود بن و گل کیفاواتن ام بهوینه و ام سر بکون و ام جسلوب یا دست بکن بهورتن که پیک بینن و شارداری باجار کردا بخن ده خدمت کردا ده یعنی چه فرقا سلوپیا و فرقا انقره هیا آن چه فرقا سلوپیا و باجاری که ترکیه هیا و گلک درفت و امکان بدره هنه لمخابن ند خدمت ملت مده ام دخوازن و درفت و امکان بخن دبن خدمت ملت خوده و ام طالب خدمت وی ملاتینه و ام دبیجن گوهرتن پیوسته و ام به هر را گوهرتن پیک بینن به جوانا و به کچا و به کسایت هشیار و هشمندیه که نتوی لگل وان ام سر بکون و نزیکاتی ها مجی برزباتون ام یعنی به کردیتی به کردواری به ام بیجن ستران کردی به آخافتنا کردی جلوبرگ کردی ام نزیک ملت خواد بن و ام دبیجن ام گوهرتن جوه دست بید بکن آخافتنا کردی گرا کردی جلوبرگ کردی یعنی پروپاگاندا کردی ام و ددن پیشیا ملت خواه ام دبینن کو به و گاو آویتن آمه به هشمندی آمه او نامزدن و پارتی دیجی پروپاگاندا خواه به کردی دکن جمعن اب تشتکی پیروزه و تشتکی گلک هجایه و اب فکریات کتیه دناو ملات مده و ام داخوازش ملات خواه دکن کو در فتکی بدن ما ام خدمتا وی ملتی بکن و وی باجاری بخن لایق ملات. بله گلک سپاس بوده که کیفت الله هلچی نامزد